Jare tayang waduh moli inggih nemangkin caritayang panjak ayodya purone sane ngiringang pemargini Sang Prabu Ramadewa gumanti pacangalas kalabang puasa caritayang sekancan panjak ayodya ri sampune ngedas lemah sami punika sampun padu bangun kagiatlan bingung manakhi ri sampun padu bangun sekancan panjak ayodya tuh Dewa Ratu Agung jeg mekejang padu teng kejut uyakti kewentenane sang kaireng sampun ijar napike mawinan sekadiasa punika riantukan ide Sang Ramadewa sane gumanti kairingan sampun nenten malih kekantenang angganidone maberiukan nyusapalas reh ning sekadiasa punika inike jagdan malih panjang paitungan sekancan panjak ide Sang Ramadewa nemangkin nyusup ring tengah alase maneh kejurang tua napangku dong Dewa Ratu Agung nenten jamalih ngetang punika alase sane madur gambo pemargine kelintang sripit jurang pangkung naler punika kemaranen
Sang Ramadewa mawit sangkaning pisreng kenahe panyak mangdo sida kecunduk sareng ida Sang Prabu Ramadewa gumanti pisrengipun ngedut pemargin idone ya. Anto kemana lintang boketi inggih wantah mapa wiwit sangkaning rasa sayang rasa manahe kelintang subakti ring linggih ida Sang Ramadewa ngalantura diastuke pemargine kelintang rungke tuwun menek jurang naler punika kemarganin nemangkin sayan-sayan ngetengahang punika panyak ida Sang Ramadewa nyusul mareng tengah lase dong Dewa Ratu Agung sekancan panyak ayodione punika nenten rumaso ajrih diastu keliu burona lase duwi ane lanying-lanying ane mangan-mangan punika kalintangin jeung naleripun ngerangsek mesusupan ring tengah alase ya Rama dan diastuke subojo mejalan ngetengahang mesusupan di tengah alase nanging sane dados tetujon ide Sang Ramadewa punika durung kepanggihin panjang rare semodal rumah sesampun joh mesusupan ring tengah ngalas rumah so kenyel sekancani panjang nemangkin carita yang sekancan panjake sane ngiring
pemargen Sang Ramodewa ne mangkin sampun metulak wali ya. Dan carita maring anu Nanging ke nenten panjang ngantuk titiang nyaritayang pejalan panjak ayo dione metulak saking alas wayah ngungsi puri ayo dione ya. Rawuh kemarin ayo dia pura Nanging gelis antuk titiang nyaritayang pejalani panjak ngungsi puri ayudya kocap ne mangkin sampun sida rauh iri ke ring puri ayudya. Siraken tingkap. Yes!